بله تماشاوان برز نهاجی ما میوانداریا برز احمد محمد امین برپرس شاخ هریما کوردستان یا یکیتیا جوان و خندوان دموکراتی کوردستان روجاوا کریه برز احمد دم باش 8 سالیا دم زراندن یکیتیا و پیروز به ام دخوازن ده چارچوبه وان 8 سالان ده دستکفتین کو به دست خو خستنه دجمرا هنکی شروع بکی اگر آمار فرمی بردست و هبن لفیدر الهریما کوردستان چند خوندکار همکارم ببیجن سودمن بون و خدمت وان و خدمت جوان را پیشکش کردن. بله گلک سپاس سر به میوانداریه دست که پیروز با یک گرم راستی ج همو کادرو لنگرن یکی تیام یکی دیا خوندوان و جوان دموکراتی کوردستان روجاوا کن و ام ایویا گوجن سرکفتنه سالوجی یکی تیام رد کن پیش روجی ده یکی تیام راستی دو چند ساله آن که در وکدوجن کارکی گلک باش کربوش با خود دوانه و هر وا کار دک راستی جبو بله کاک احمد پیوندی پیرا هاتیه بریم بله برز احمد دوباره بکش دست بگه و زحمت نبی پیوندی هاتا بریم بله دواله بردن کن بله یکی دیام گذاشتن دست به که مخواستم پیروزبایی راستی کردم به یکی تیت کن مجتمعی خورد و خواندوانه متکن سراسر کوردستان می روجاوا چل هندر و چل دربه یکی دیام خدوان 8 ساله هانا که دگل گاون گرگ باشاوتی راستی چل بار خواندوانه دای چل بار خورده دا تی بار خواندوانه دا راستی گل کاری کرد تایبتی مسئله تنسیق قوینا که دا به جهنی دولتی چه وزارت چه به حکومت هریما کوردستان بیام کوردستان و حکومت او کو لقی هریما کوردستان کار بیجن کو کار به آری کاریا و خواندوانی مبکه و که راستی پروژه که گلک باش خواندوان کو باندورا یکیتیا محبوب کو بین ورگرتن و کو منحی درست چه منظمات دولتی و یا چه تنسیق مباشر یا وزارت خواندنا بلند يعني مسألة مراحل بري جامعجي كتنسيق ما قالك باش هبو يكيتيا وبيجن عفوا وزارة پروردش بله تقريبا جماره خوندواني ما يكون هاك هاتنا او ورقرتن يعني او تخرج يبون راسي يعني امكار بيجن بدهان راسي امكار بيجن حتى صدانجي خوندواني ما تخرج بونا ونهاك دوباره عمليه كاري خود بيجن كاري خوي كساديد كن تقريبا رجال هاك يجي تقريبا حضانات نزيكي 500 خوندواني ما هي وكو احصائيه ميتالي كما كربو يعني تقريبا جمارك باش هاكي تخوينن تقريبا تنسيقك كمي باش ابو راسي تشدريا منظمات ابو جان تشدريا وزاره اخوان هناك هاتنا قبول كرن تنسيق عمي مباشرة فان منظمات رهبو كدو منظمة سركي رصيد بمجال كارت يكجي منظمة سبارك هولندي يا ديك منظمة داف يا سربي UNHCR ويعني وكيدين تنسيق عمي مباشر هبو وزارة أخواننا بالانتفاب بشي بيولي دارة وكاربن رجاء كباشش خندواني ما بين ورقت برز احمد چه اصلانگی دهاتن پیشاوا ده چارچوبه وان 8 سال بریده بهتر اصلانگی و زحمتی لکیجان دفران لروجاوه کوردستان اون راسی هاتن یان لویدره لاوروپا اگر هنگی تو بحثا وی که وی خالتش مرا بکی اصلانگی راستی روجاوه کوردستان دیاره اصلانگی گلک بهتر روجاوه کوردستان بو الهریما کوردستان جیبتک اكيد هابون بس بهتر الرجاوه كردستان بحكم مكاتبه وهاتنا قرتن ظروفنا سروات هاتن كاري مو بيوس راسي كاري مو مثلا مش مكان حتى راتك بس اجماليا ده كاري وك بجن كاري كي بيروز وكاري كي باش براسي پیشکش ذكر هر ما كردستان جي تبيجي نبيجي قانون دولته حكومتها هي اختلاف قرارات هنا كده هنا جيردا فدي كيما خورتاره جي و كارب اريكار به بانا كيرا و كاربن يعني بشكل كي باش خو تاقلم بكن بالهريما كورسان بقانوني وانا يعني مثلا مثلا شهادات يعني مثلا ورقتني متعليمات واريك وكبجن ما يحمون بشاني وانا كده وكيدي ام خو بوانا كيرا ام تشونا جه
پەیوەندیدار چ وەزارەت بوون چ دایره امتحانات بوو چ جێپێ لە ئێگو پێدفێ ینی بوارە چۆنگ و کاربن خۆ تۆمار بکن یان بخوێنن یا تەئەقلم بکن هەریما کوردستانی باشە دە پێشەڕۆژێدا پلانên wa çi ne bi Kurdî ji keremaxwe پلانê me înşallah gelek gavnewê baş hebin di pêşerojê niha merhelan hakê de em binêtin ev kesê gon hakê îsal xilas kirine xwendina xwe merhela bakaloriya û bêne camiya êm ê yekîtiya min ha derî vekiriye got karin pêşwaziya wan hakê bikin got bi şeklekî tewî rastî piştevaniya we alîkariya kej bo xwe tescîl bikin piştî wê nakê wê înşallah ji ber rewşa korona me nikarî bi gelek gavna baş bavêjin bes înşallah pêşerojê jin gavna baş hene hûn karibin çend çalakî coracor bikin çil camiata yan ser eslê medersa gelek spas ji bo Birêz Ehmed Mihemed Emîn berpirsê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava gelek spas berpirsê Şaxê Hewlêrê bibûre gelek spas ji bo beşdarbûna te.